Houjik aina leijariba mafam asi Singjamei Kendragi manung chana leiba okram lekai hariba mafam adudani mafam asi ngarang nahan numini Manipurda nong suba amadi singda nong kanna tabana maram oiraga turelgi ima ising gi level asi wangkhalakpadagi mafam asi Imphal turel nasu kairakpadagi Houjik Singjamei Kendra asi Eshing Echao gi Houjik awaba duni mayong narisi mafam asida Houjik NDRF SDRF amadi Assam Rifle amadi Arambai Tengolgi isin naw singna yum-dagi mioi sing hondokpagi thabak adu yamna kanna chathari mafam asida yum kaya ising thumjankhibana maram oiraga Houjik leiba yanadadana yum-dagi pochai hondokpa amadi solaba halaman sing bot na singba sizinaduna mafam asidagi saktam aduni akoina ujariba asi mayamgi awana da yam kana mating pangbiri ngasi gi webda mioi kya mukti rescue tawbingre adu kai Houjik checking thang masing je chawrakpa hairagadi exactly kaya no di oi khangaroi kaigina habada mafam je amaga adum angam atani mating pangnai se police khatam sunate mayam ama lekai gi mi adagi topa laiba akoi gi kaino gi so army wi su lai adagi SDRF ka kai loi lai si sina makhan gi moina mafam sida ara pa thung ba se tawbunina exactly Houjik county tawdri kya tawramna habado adam mi sing su ngarang dagi adum mayum da lai ni khoni tawramba se change of mind lak bai tare ko adagi chalu mafam da thokning ba adaidi kaino tawning ba mi mayamam se adum masing hengalai aduga section thorangi hairagadi Houjik akoi gi first akoi Houjik lai se Eshing Echao raga horen mai nungla roi aduduna akoi na moida haise idi thok idi asona na kari kra pi akoi miron bi de ahalaman sumbase yari thokpi haina sumaina haija sumbase hana tawri aduga akoi administration room dagi su adum mateng mayam ma pibiri horen awara pa kari kra tawna ko coordination akoi sumain taw leinari Houjik ki oina de Houjik poki oina relief camp gadi hangdo lairabra kari di taw relief camp hairagadi Houjik se ayamna mi sing se akoi swai gi dum akoi gi masa gi mari matani khangde adugumada leina basu yawi aduga relief camp oina kaino gi sida asigi community hall Singjamei gi se sida tawra leiri
SDR की माइकई तगी सिंग हौजिक थोकलिबा मणिपुरगी डिजास्टर मैनेजमेंट हाइगदा इसिंग इचाउ याम कन्ना मतेंग पांगबगी ममी अदो खोइन उबा फंगे ngasi dagi mi khondokpagi thabak se chathaba hoba male सर अखोई सेंगना हाबदा अखोई ngasi अगोय रिक्वेजेशन लाकपदगी अखोई सारो इन्फॉर्मेशन पिरकपदे अखोई मतेंग पाबजे लाकसेबन होगी बोगी दा मी क्या मुक्ति रेस अखोई ओइनादी अखोई माइकैदे मी निफु मुकी मयादी यौरे अखोई अनाबा पेशेंट के इमरजेंसी ओइबंगो खोइना होंतोकसेबन SDRF टिम मनंग संगगा रेस्क्यू तौबदा करी करी खुदोंग चादबदि थेंगना यादो मी सिंगे लोइबक मपानदा थो मी खुदिमक से अखोइनादी लोइ लौथोकनिंगबा अदैदा मखोइना मोय युमगी प्रॉपर्टी सेनबगीदमकता मोइना युमदा अनम लेनिंगेबा पोचैजे सिदगी चाना थंगनबा पोचैजे पुसलम मयुमदा सेटन दरो लेजगेना अदुमाय लोइ हाय अदुगा तौदे अदबा अनाबा खरा अहल ओइबा अंगांग सिगुम खतनी लौथोइजे मेलोइन अदु ममांगदसु इसिंग इचाउ थोकिबदा युमदै थोदबा मयामजे नुंगांग इसिंग इचाउ हेंगला कांदा लौथोकियो खोदोकियो ना मयाम अमा कंप्लेंट लाको थेंगनागी बको अदु SDRF की टीम की साइडता करम मतमदा एनी टाइम कांटेक्ट तौरपा यागदरा अदुगी सेंगना मसी अखोइगिदी अदुम अवेलेबल 24 आवर अवेलेबल ने अदु वर्गजु यामना इमरजेंसी ओइबा खतंग अखोइ लौथोकसे अनाबगुम्बा अदगी मिरोमबीगुम्बा सुंबा इमरजेंसी ओइबा ngakta अनम लौथोकसे अखोइ SDRF की साइड तगी रिलीफ मटेरियल गदी पीबा खोदपदि लै अदुमक्ति हौजिमक्किदि अखोइगी लेते हौजिकिदि इमरजेंसी अनाबा पेशेंट गुम्बा सुंबा लौथोकपा की थौरम खतने अहनगा अंगांगा सुंबगी यामै मिंगा आई मिंग नीलकांत आई रेस्पोंडर ओइना थबक तुजमनी SDRF ता Homem, tá no alé. Yengo si hukalagtorabani. Si tagdi change la ini ba ising se. Change la Green mana ya ma. level mana greba pukri ga sumanga. Paukdam jariba kyam mangang ga loinana cameraman Rocky Mami TV News